Sawubona babe, ngiyakwamukela. Ngingakunceda ngani namhla baba? Umlethu kuncane nje nethi ngifuna nje kwathi ukuthi ngabe mina nginalo lilungelo lokuthi ngitikhethele mina ukuthi impesheni yami ingena kimi ngayiphi indlela ingena njani kimi mina myself. Ngabe babe uhola impesheni yani? Ngule impesheni yahluke. Angikuva babe? Yahluke. Ngicela uphakamise liphimbo. Yini ngihola yahlukela akufuna kuze kuve wonke lo muntu ukuthi mina ngihola. Dini ngabe indlela engakhona ukutenda ngaphathi ke mina ngiyahula. Oh hayi ngiyaxolisa kuva lokho baba. Bengiphutha lokho ukuthi ngiyakhona ukuthi ukhethela mina myself ukuthi imali yami ingena njani kimi. Sengisho impesheni. Ngikona yami phela. Hayi kanti babe kunjalo. Unelungelo leliphelele ukuthi utikhethele ukuthi wena imali ufuna ifike njani kuwe. Ngokuya ke kwe-Social Assistance Act ke phansi kwemthetho ke lapha ku 23.1 babe thina si-agency imali kumele siyifake ku-account yalona lesimncephethelisayo noma siyisonzede ke ibe dvudane nalapho ke ahlala khona. Lokhu ke kusho ukuthini? Kusho ukuthi babe lo lesimncephethelisako kutomele ende sivumelano nasi si-agency ke ukuthi ubhadale kanjani. Kanti leso sivumelano angasenda ke ngokusebenzisa noma ngabe ngiphi indlela yesimanje manje yokuxhumana ngoba ke tinyenti indlela ke tesimanje manje letisetshenziswa uxhumane nathi si-agency ke baba. Noma ke umuntu angeda yena mathupha kithi si-agency atilethela umaphepha esivumelwano. Wayebeka yaqaqa manje wemlethu uma ahlulekile kwenda leso sivumelano leso ke kuba sekwende kanjani akasaholi. Hayi cha babe akusenjalo. Uma ke lo loncephetheliswayo ahlulekile ke wenda leso sivumelano leso ke ne-agency i-agency itaba sikuba ngiyo ke lethatha ke isinqumo sokuthi imali ifika njani kuye lo lesemncephethelisako. Lokusho ukuthi nanoma ngabe ngiphi indlela letawusetshenziswa kepha ke imali itawugcina ifikile ke kuwe baba. Mefo ngibani kahle lo lokhokha naso singaphetheliso ngosami sadla kangaka ngibani labhadala nayo social grant. Naso singaphetheliso babe kuyimali ke kumele vele ikhishwe njalo ngenyanga. Ikhishwa ke ngithi ke si-agency noma ke umuntu locelwe ke ngiyo ke agency ukuthi andlulise nayo imali ngokuya ke kwemthetho section 4 lapha ke ku-SASSA Act ba. Kuyavakala wemlethu unange emakhadi adume kakhulu ke kulesikhathanyalo lawa aka-Post Bank lamnyama. Ngabe ngitiphi ke tindvo letinzuzo noma ke ngesilungu kuthiwa ke ma benefits ukuthi ke umuntu asebenzise nala leli mnyama ke likhadi la ka-Post Bank. Yakhona ke ma benefits babe kokucala nje ukhona ke ukuthi utshintshele lelo likhadi lakho lelo ke mahala kanye nje ngeminyaka. Kwesibili ke uniketwa ke emathuba lamathathu ukuthi ukhiphe imali yakho mahala ke kuphi esitolo kanye ngenyanga. Kokugcina ke uyakhona ke ukuthi uphindze uthole ke imininingwane yonke ngeaccount yakho khona ePost Bank ku-counter ba. Kokugcina wemlethu ikhona indlela lengayisebenzisa yokuthi ngikhone kwathi ke mina ukuthi ngitiphi indzawo lethi thudana nami la ngingakhona ke kuyotshintsha likhadi lami leli lenzala ke ukuthi ngithole nali leli mnyama ke la ka-Post Bank. Kani kulula kabi babe ungena lapha ecingweni lakho ke bese ushaya *120 *355# bese ke uqhubeka ke ngokuthi uqhofode lapha kunombolo 1 bese ke utawube sewenda njani ke uqhofoda ke inombolo letaba ke ikhombisa ke indzawo yalapho uhlala khona noma ke iprovince yalapho ke uhlala khona. Utawuba soyaniketwa ke indzawo leti tfudane la ungakhona ke ukuthi utshintshe khona likhadi lakho. Ngiyabonga mlethu. Sengihembe ngisayodla yona lempesheni.